Marino News FM. Marino News FM. Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa mag-inuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Di ba wow? Yeah! Lunes na po! Di ba? Hello! Mayong buntag! Mayong buntag! Buenos dias! Siyempre, assalamualaikum ng kataan, maupay na aga! Madyo ba? Madyo ba ang bakasyon? Di ba? Siyempre, God bless! Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology! Wow! Namandi na po naman ang duty na panagdyon ng namalik na ang mga artistahin sa ilang mga probinsya. Good morning. Diba? Good morning nung Fred Wedas. Good morning. Siyempre, good morning. Good morning, may buntag to all the teaching and non-teaching personnel and sa among mga pinilangga nga estudyante. Diri sa CSMST, happy morning lang. Siyempre, to all living things and non-living things. So, kalimtan na nato ang biko. Mag-move on na ta sa spaghetti. Siyempre, good morning, mayong buntag, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula. Wow. Siyempre, sa mga bot na mo sa asa nga Sibya, ang among mga suki. Ato mga suki diri sa Marino FM, sisid na. So, replay lang among kuana. Replay na amo sa FB and sa YouTube. Type lang, tapos na siya. Siyempre, ang among text line ang 0975073036. Siyempre, live na live ko sa akong FB sa Lando Bisaya. Wow, di ba? Hello, good morning ni Ramil. Ramil Villas. Wow, happy morning. Shout out. Idol Lando, ang pinaka-idol diri sa First PMFC Dipolog. Ividan, Ividan, the only one. Wow. Hello, good morning ni Levitario Ilanez Sali. Wow, pa-shout ang call sa taga Nobo. Hi, hello, taga Nobo. Happy morning lang, John. Hello, Bes! Damday na Alian! Dalman, happy morning lang. Good morning, Bes, good morning. Si Tikano, ang akong player. Happy morning, Kaya kusog lang mo patid, bantay lang, Jody mo patid. Siyempre, good morning, may buntag. At masoging mga jeepney drivers, kulig, kabal-habal, sikat-sikat, wow. Mga Piagyo, happy morning. Ito masoging sa barangay Santa Barbara, Hondo. Mabuang ko bayot, di ba, na kinabuhi. Ingat-ingat lang, Jody, siyempre, good morning! Atong masuki da sa, sa Magay, diba, sa Santos Market, diba, sa may Bagsakan, happy morning ka natong tanan, katong mga nay, katong mapay mga radyo, nga naminaw lang sa mga silingan, happy morning, enjoy lang, duty na po mga hardworking, Kujawan, diba, happy morning lang, duty na po sila, kadutan, namili ko doon kapag kanina mag-text ba, sige na buwi, duty, kaman, ginuko, hala, 50
50 days na lang. What? Diba, 50 days na lang. Pasko na! Wow! Wow! Tag ka lang ito kinadoro. Dito. Ah! Pasko na! Pasko na! Diba, oh. Sing manayo, 50 times 30. 50 times 30. Maski na mamasko kaninyo nga tanan ang among mga silingaan. 50 times 30. 50 times 30. Hello, good morning, mga buntag, happy morning. Diba, Mr. Regan, si Toy, good morning. Nabalik na sa iyang bakasyon, sa iyang laglaag, diba, mga doon ang laglaag, ako balik ko nga, lamig ka yung laglaag ninyo, no? Diba, laglaag, mintras, buhi pa. Madyo, correct, anak John, laglaag, basta buhi pa. Kaysa, Ginoo ko, kamatay na ito, mapaypaglaglaag ninyo, nga kaluluwa, di mo makikita ninyo. Enjoy lang, John. Siyempre, ang atong mga mentally healthy nga mga kuano. Namalik na, John. I hope nga maayon na inyong mentality. Maayon na inyong mga utok, ha? Pagbalik-balik na rin. Grabe na po na grabe. 5 ka, 4 ka adlaw. 31, 30, 31, 1, 2, 3. Ginoo ko. Meron ka 10,000! Hoy, ginoo ko, Kuya Wanda doon. Happy morning, wow. Si Garcia, si Fernan is watching. Si Nacher Bustamante, pa-shout out, sir. Okay, wow. Salamat. Silga, awu, present. Hello, good morning. Sa Scholarship Office, Mr. Regan, si Toy, good morning. And Admission Office, good morning. Roman Icago, yung assistant na absent, good morning. Happy morning, good morning, may buntag. Ma'am Mari P. Villafranca, good morning atong director sa Public Information. Good morning, Ma'am Peng. Siyempre, Assistant Wilson Benitez, good morning, si Isabel, yan. Isabel, happy morning lang. Nanay si Diego, good morning. Ma'am Pili, good morning, Ma'am Pili. Atong Francis, good morning, happy morning lang. Majal Gonzales, good morning. Nasa clinic. Ate Jennifer Cruz, good morning. Hoy, kanta lang, amigo. Mayong Pasko, Ala, si Nacher Bustamante. Diba? Kisa man niya, na daw siya, ikaw din, ha? Nakakadiyas pa rin, sir. Kulirin pa na pantay ka tol. Ana, Jod ka, Ana, Jod kayo, nag-roll call biya, sir, dahay. Nagklase diya, oral. Hello, si Chris Ruedas. Good morning. Diya sa Canada. Wow, sa Canada. Sa Canada, Canadaling. Canadano. Canadarna, Mami Darna. Hello, good morning, Ma'am Marnet Apit. Good morning sa iyo, kayo yung klase ka na alas 7 dun, oy. Ijawan ta, oy. Pariyaming duha na sa, siyempre, good morning, may muntag. May muntag, Ma'am Lo Alta. Wow, good morning, Ma'am Serving L. Good morning. Siyempre, good morning, Mr. Roderick Detra. Good morning, sir. Diba? Atong Vice President for Student Affairs and Services. Good morning. Same time, siya atong OIC College President. Wow, good morning. Og siyempre, good morning, may buntag. Diba? May buntag masuki diya sa Sambod. Diya sa XYZ Food Hub. Nasa Purok 2. Sa Sambod, na diya mga tuna. Diba? Subang tuna. Wow. Kinilaw nga tuna. Kapag kalami jog kaayo. Lami jog kaayo. Hello, good morning. Ingon si Alin. Ay, sir. Kumusta diya sa Canada? Di ba? Jopel Pacanya diya sa RMN.
Hello, good morning, Sir Lando. Sa buwagan ng grasya karong adlaw. O, di ba? O. Ikaw po, job lima. Malumos pa ka sa mga blessing karon. Lumsan ng taka. O, di pa, di ito ka kaginawa sa mga grasya po. Di ba? Aroy, mabuang ko bayot na sa Wow, si Seth Agora. O, di ba? Happy morning, happy morning. Good morning, may muntag. Auntie Annabel Pitangko, Agol Pangko. Okay, ulit sa mina ginawa. Nanguli masulutang ka, Auntie Annabel. Di ba? Diya sa Sherwood Sambon, happy morning. Ang Sir Mario J. Ma'am Gino Dulacan. Diya sa La Milagrosa, happy morning ka nato. Talingat lang. Wow, Ilon sa pati, good morning. Talis Menyosa, yung mga boys niya. Tanong Barbershop, happy morning ka natong talingat-ingat lang. Og labi na diyan siya. Pagkalami dyan kayo. Always so. Wow. From Friday. From Thursday, Friday, Saturday. And Sunday. Salamat yung kayo. Mami Arjen Fajardo, diba? Diyan sa Skybox Coffee. Salamat yung kayo. Always so siyang nagpadala. Diba? Diba? Thank you to kayo, Mami Arjen. Diyan sa Skybox Coffee. Salamat to kayo. Correct. Diba? Siyempre, diba? Si Auntie Channel Fado, ganun sa Ros Batchoy. Happy morning. Sila diyan ni Mami Arjen. BDD MP, si Mamang, masing happy morning nila sa Upper Dulian. Wow, lamig yung kayo. Hello, good morning. Wow, si Annabel Macat Santos, pa-shoutout, Sir Dirisa. Mercy Darian School, Kabatangan. Thank you, good morning. Si Annabel Macat. Mercy Darian. Punitin ang kadula! Kana bang mercy kay gutom? Gutom yan na. Mercy, gutom yan na. Mercy. Oy, joke lang ha, Auntie Annabel. Diba? Hi, Sir Lando Bisaya, si Lee Pilapil ko. Kumusta naman ka? Ako ni estudyante sa Southwestern. Diba? Okay na ko. Good morning, happy morning to do. Sir Lando, ang grasya. Maana kanimo. Wala pa ay siguro, joker na kanya. Huwag maana, usab kanimo, di ba? Huwag labi na sa itong mga soking tigpaminaw. Ang mga grasya, anaaka natong tanan. Di ba? Nag-duty na ba ng ilagbatasan diya? You see. Ang hardworking na late na po do. Alas 9 na po nagsabi. Hapdi na lang mo oy. Ay mukuan hapdi na lang mo sulod. Ay na mo siguan. Correct. Happy morning lang. Correct. Hello, good morning, may buntag. Siyempre itong mga suki, no? Ala, atimit Pyra Palmet sa Ayala. Mga katong masilingan diya. Happy morning. Best Blood Flores, Algar. Happy morning. Diya sa Dakon Binisam. Mami, tell us ito, mga Sitas family diya sa, Banay Kawit. Si Andres Asin, good morning. Mga Tolyog Ilongbaring family sila sa Mampang. Happy morning. Mga Nunez, Tano. Happy morning. Si Kuampo do. Hello, sir! good morning! Kato nagkaon ko sa Hamja Itiri. Si sir niya, Uy, nanay ka, sisig na. Wala naminaw day ka, sir. Correct. Salamat to guys, sir, ha? Sikatawa si sir. Kayo, sir, na, malingaw dyan sa akong horoscope. Kinsa ba yung malingaw, sir? Kinsa ba yung malingaw, sir? Balag, kinsa, malingaw, sir. Kinsa malingaw sa horoscope, sir? Balag kulang sa kaon. Basta, sakto lang sa pasmo.
di ba? Bahalag gamay lang ang sweldo. Basta naalang jud kanunay. O, di ba? Balag gamay lang ang sweldo basta naalang jud kanunay. Very Natay much. trabaho. Manay pinakanindot. Dili ta mag-after of dako nga sweldo. Oo. Pero abot siguro 50,000 tong sweldo no. Ganata mo trabaho po no. Very much. I love it. Hoy, si Salvador Lerio. Hello, happy morning. Si Jonale Lomongo. Happy morning. Si Stitch IG. Watch out. Si Jonal Lomongo, sir. Ngaro tagbunyag karon, sir, para dili ta mapas mo. Gila Vargas, Narbasa. Hello, good morning, sir. Good morning. O, di ba? Happy morning, Ladjok. Good morning, siyempre, good morning, Manilin sa Lapinya. Good happy morning, Dun. Ingat lang. Wow. Kulo. Di ba? Maningon nga. Di lang ta di lang ta patakaw gasto. Gamay tag sweldo, pero nakasave, no? Kaysa dakong sweldo, what na save? Di ba, Wala gamay no. Wala maningon nga, bahalag gamay lang og sweldo. Basta dako og utang, okay lang na. Bitaw, ana lang lang kinabuhi, no? Kasi minsan sa buhay natin ay parang kinabuhi. O, di ba? Lisod at mahirap man, pero kailangan natin ang kinahanglan. Ng pagsisikap tulad ng pagpaningkamot. O, di ba? Para mo asinso po tagamay. Ng konti. Di ba? Kung iniisip mo ang inyong una-huna, nalibog ka na at nalito. Tandaan mo lang ito at timan-ani mo nga ang lahat ng tanan, maliit man o gamay, sabta at intindihin mo na lang, okay? Ay, feeling Onya, pila man kabuk Red Horse na kuha mo itong November 1. Ang kiala sa menteryo, isa ka bakit ng Red Horse. Pamantoy lami itong biko ako na tilawan ka ito November 1. Ang lami nga biko ka ito na palunok. Matoy lami kayo. Butang. Pag-ilom na, gara pa ning uban. Kusog ka, balik-balik ko, no? Kusog kay haladhala, kusog kay magaladhala ng pagkaon dito sa mga patay. Labos buhi pa, dito, pagkanon, oy. ay feeling good. Sige. Sorry nga. Di aladhala dito ko, Aladhala to, fried chicken, mga to, sasabuhi pa dito, lutuan. Sige, inakog bagakon, be. Nasa correct, di ba? Ano pag give? Ana dya, Good morning. Naigo sila ko rito na sila mo. Napayuban, wow, ginawa ko. Susmangil ako, Oy, atong balik ko, to kalakalag to. Dili to hubog-hubog, kalakalag, hubog-hubog pa rin uban. Yan ang mo. Ay, siyempre, good morning, my butag. Advance Merry Christmas sa nanalo, binala sa GNG, Tiruning by Castro. Happy morning. Correct. Happy morning. That's GNG, Tiruning by Castro. Happy morning lang. Correct. Sir Paul and Ma'am Castro. Good morning. Ako ay malabog Chico, your family. Good morning. Yang mistisang asawa. Labi ng ilang mga pariente sa Olotanga. Happy morning. Mga
mga Tolyo, dahil sa pamilya sa Sihay, happy morning. Oh, siyempre, diba? Sa Bagong Dojo Malay, Papatsin, Pipicino, si Densha, happy morning. Kalongin, Master Kata, Tinolpa. Wow, diya sa GM, tuloy may Kata, happy morning lang, Hoy, si Paring Nels, mabuhay, mga machong bayot. Ay, panglikid ha. Ay, bayot ya. Wala bayot Bayot. diri. Jonard Lomongo, sir, kailap kani Inday Jupeta. Baby ka. Correct. Wala ba, Hoy, si Baby Rogelio Carreras. Hello, good morning. Ako mga soki na sa kwan, ako mga estudyante, ako mga dito sa Southwestern University, di ba? Correct. Hello, good morning. That's Talover Shop. Good morning. Ang ganda ito ay, si Chrissy. Chrissy diya sa waray-waray. Di ba? Una na to kay magyaw-yaw na ba na siya? Di ba? Una daw si Ate Faith diya sa Prince Nelson Fast Food nga mas gwapa ba daw siya ni Ate Faith? Hello, good morning. May butang diya sa Prince Nelson Fast Food. Good morning, Ate Faith. Good morning. Wow, si Fatima, si Henry, si Lindway, si Marvin, si Master Chopper, Ronel. Happy morning. Prince Nelson Fast Food sa Estrada, ha? Dito lang, lami kaon dito. Nalay mga, masa, lami, Jod. Walami ka, Adjo. Di ba? Happy morning, Jod. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag masukid dyan sa Lamitan City. Labi na sa Santa Clara, mga Palumpon Family Manggiso. And si beautiful Hana. Happy morning. Ingat-ingat lang. Correct. Ang siyempre dyan sa Isabela City. Labi na sa Maray Balono. Happy morning. Kakusok ang radyo dyan. Di ba? Happy morning and happy Monday. Luya kayo, no? Nagluya ang mga gastador. Ay, feeling. Wow na. Miris. Lawi na sa mga balon. Happy morning. Kuya Roel Mulewan and your family. Wow. Uy, mga bright yung anak ni Kuya Roel Mulewan. Diba? Orono Cruz, Limboy at nga Titing Paisal and your family. Happy may magkuyog diya. Labi na sa mga Tarusa family. Si Earl Dominic Tarus, happy morning ka natin kanina. Wow! Kanindot. Kuyawan. Happy morning. Uy. Siyempre, happy birthday! Happy birthday, Sir Richie Hebionada! To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I love you, brother. I love you. Happy birthday. Live what you want and want you what you live. Katong usa ba? Sige. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Di ba? So tanan nag-birthday. Nga din na happy birthday kaninyo tanan ha. So stay healthy lang, di ba? Tapos God bless you more, di ba? Tapos nalbay uban mga mag-birthday, tapos ilang wish, healthy life lang, healthy jud, healthy, Nakusog manigarilyo, kusog magtagay, kusog diyan ka. Jawan tani, di ba? Magkasta wala healthy, wala yung mga bisyo na, wala mga bisyo, di ba? Hello, good morning! Di ba? Good morning, di ba? Happy morning mo na ito. Yes! Pagkanindot ito kayo. Di ba? Ano ko na sa... Hello, good morning, may buntag! Di ba? Nagapamahaw na ba? Para dili malipong inigpotolog buhok. Di ba? Inigriban og buhok. Good morning. Good morning, may buntag. May buntag diya sa... Okay, nagbitay ang radyo diya. Kisa na babae gapon, ay babae nga ga-DJ dire? Ha? Kisa si Yaya? Si Lara?
katong estudyante dire, katong nato siya. Kuno ko. Si Raisa. Si Shara. Sharang isa. Si Shara, Sharang isa. Kaya na daw, correct. Okay, nangyong naka-infinity salon and barber shop. Happy up morning. Junjun, si Teddy, si Mar, si Uncle Modi, si Uncle Richie, si Ronald. Happy morning lang, correct. O ang mga kwandya, at mga igsoon. Si Atang, si Manang, si Delia, si Aida, si Lorna, si Faye. Happy morning lang. Nagpagupit ko kapon dito. Nasa, muna lagi babae sa Lando. Siya lang isa, ha? Ayaw to ba? Ayaw to, pasod lang tong isa diri. Kaya, Hoy, gano'n ko ilo. Si Jonard Lomongo. Gahi og busog na mo. Gahi og busog na mo nga instructor sa swimming year 2012. Lando Bisaya lang sa Kalam. Bata paghihapon sa bata pa daw ko. O korek ko. Kisam ni mga Sigurado ba kayo? na mga pangit. Joke lang. Hello. Baka mapalit ang ID lace. Di ba? Gulo. Ano ito mga pinalang kayo? Hello, Diyos! Di ba? Merry Christmas na Diyos, no? Hello, ni Salvador Lerio. Happy morning. Di ba? Good morning, sir. Good morning. Si Lumongo de ayo. Akong estudyante sa una. Hello, good morning. May buntag. May buntag. Akong mga silingan. Mami Umar, good morning. Diyan, once again po, good morning. Si Mother Gloria Trio, good morning, happy morning. Wow. Si Linlin, happy morning lang. Mother Elsa, George, good morning. Kuya Darwin, si Kuya Darwin, sa Tibanban, happy morning, Ma'am Pajan Papa, wow. Julie Palome, Dixon Sebastian, wow. Si Jula, si Dondon, wow. Si Jobin, si Benzi, happy morning. Si Ray Alviar, happy morning ka na itong tanan, wow. Mami, Darna, Father Ben Apaw. Ate Jennifer Cruz, happy anniversary once again po. Di ba? Siyempre, Ivy Puanda, Lumang Ligaya. Sir Eric Villanueva, good morning, sir. And Ma'am Norma Villanueva, mga Villanueva family da sa Tumaga. Happy morning, kanatong tanan, ingat-ingat lang. O mga Garcia family, wow. Yes, sa Tumaga, for Centro. Wapag kanindo to kayo. O siyempre, good morning, may buntag. Ni Irma Flores Centro, wow, Cindy Cristel. Kailan Kiki, good morning. Miss Chang Dahay, Atibit Marila, good morning. Kumaring Roxanne, happy morning ka natong tanan. Jaromar, Dumar family, happy morning ka natong tanan. Siyempre, wow. Diba, tanan, ato ka lang kahapit na Pasko in town. Tinuot na, ato nang i-greet kay Ginoo ko. 50 times 30. 50 times 30. Diba? Wow, si Ronette Nakanilo, kumusta naman ka, my beautiful friend? Wow, si Ronette. Si mga estudyante ni Sir Dahay, mga DMEC 2, DMEC 2 and 3. Nag-text na ako, ipakanta, nag-text na ako, di ba nag-text na ako, di ba, kanta, katuniyot ito lang, sana'y, di ba, sana'y kunin ka na ni Lord, masagasaan ang motor, matuka ka sana ng kubra at asong luka-luka, at sa iyong paglalakbay, sana'y tamaan ka ng kidlat, kung pwede lang sana ay kunin ka na ni Lord. Ayoko! Bata ito mga, kay maningon nga sa Tagalog pa. Enjoy lang dyan mo ha, kay mahirap maghanap ng trabaho karon ha. Mahirap ang hanap ng trabaho. Mahirap daw ang magtrabaho. Pero mas mahirap ang maghanap ng trabaho. Dinood yun na. Okay. Lisod.
Lisod yung kayo. O, di ba, kumpare? O, ginoo ko, na po, Monday naman na yun. Murang isa lang kaidlap, no? Ginoo ko. Lunes sa po, kipagkapoy na po sila, o. Nadire, tinuod, Sir Silando. O, kanang nahuman na, o, yung tapos na ang maliligayang araw. Karon, pasok na, ginoo kapoy kayo. O, kay Soroy laglaag. Di ba, o. Ay, ginoo ko. Naiuban, oh. Naiuban, no? Naiuban, mga ano lang, wala kalaag, kay na, oh. NB man, NBSB. What? Oh, NBSB. Oh. No budget, sa bahay lang. May naman nga. Oh, managiyon nga, oh. The design, ang design sa kinabuhi, the design is very Saba. Oh, Saba. What? Oh, kay Wife Kwarta, sa bahay lang ngayong long weekend. Oh, ay, ginawa ko. Oh, well, siyempre ako, wala na kumulaag. Oh, wala na kumulaag. Kay, siyempre, oh, nakauli naman ko sa amo sa Leyte. Oh, nakauli naman ko. So, dili lang ko sa kuha. Wala na ko mulaag. Okay? Sige, mulaag pa ko. Oh, another gasto na po. O, diba? No, ginuha ko. Oh, happy lang. Hello sa Mindo, King Cornel. Happy morning. Si Ronet Nakan. Hello, Sir Lando. Good vibes. Good ka as always. Stay happy always. Ay, salamat. Oh, have a nice day, Sir Sir. Oh, diba? Yung si Mindo, King Sala Cornel. Diya sa Manila. Happy morning, lahat. Oh, diba? Wow, pagkaningot ko kayo. Oh, napo diya, oh. Hala, sige na, oh. Kilog ko, malipayan na sila, oh. Oh, di, Sir Lando. Nadyo ko'y ka-office mate ni Sir Lando, nga, taga-announce kung pumasok na yung sako. Dati, oh. Ay, kami di ay. Oh, nagaling mi GC nga. Oh, pwede na mag-chuk-chak. Ano sa, di ba? Nasa, oh. Wala yun nga, oh. Manangingon nga, nindot ang kuha, nindot ba po na, oh. Oh, good vibes lang na, kay para di, oh, at least di manglibak, di magkuha, oh, sweldo na, di ba, oh. Oh, dahil nagkakuha, oh. Oh, dahil oh, mga 2 weeks ka ron, oh, siyempre, dato na po sila. Oh, dato na po sila. Kaya siyempre, ibigay mo na ang aming Christmas buhay. Sana all. Oh, lagi, oh. Oh, nag-abot sa bonus, no? Murag bagyo. Oh. Inikopot, wa, murag kilat, wa, dayong jiga na sa kiling. Amot na, napapag ko kwarta sa kong wallet, pero wala na siguro. Oh. Hindi totoo yan. Ay, dagan pa ko kwarta. May mapa. Hoy, mukanta sa totong team song. Hoy, gara po, nakalimtan na ako kanta. Kanta, makalimtan. 2 beses na yan! Sorry, God. Hoy, sakong Klaro ka. Sakong Lando Bisaya, akapela lang ako, kadimaw ka ng sound sa akapela lang. Tama. Akapela. Kanang magkanta ba sa kapilya, akapela. Gilat. Oh, correct. Oh. Okay. Atong team song na sa kinabuhi, no? Sa atong mga suki, no? Yes! Kung ang inyong kinabuhi na puno sa problema, ni ay tambag ko, higala, siguradong makauyon ka.
sa adlaw nga tanan matag buntag kanunaya paminaw sa programa ni Landong Bisaya gitik-gitikon ta karon yung adlaw sa mga komedya ug awit among idalit gitik-gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit mga mister, mga misis, mga lulog, mga lula, mga inday, mga undo, mga biyudok, mga biyuda, mga driver o konduktor, pasahero o tindira. Lingawon ko kamungtan, gitikon sa makadaghan. Gitikon ka, karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka, karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mr. gisapot sa iyahang pagmata kay wa pa makalungag ang iyahang asawa. Matud pa ni Mrs. Mr. ayaw kabalak ka paminaw sa programa ni Landong Bisaya gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit. O, meron ka 10,000! Oh, ayun yan na! Hello sa mga angels eh, no? Pagkabakasyon ako mga angels, no? Si Shai, Brico, Diyos, ay siyanta, bakasyon do kayo. Oh, ako mga angels, so happy morning na, Jodo Correco. So, ingat lang, ha? Wow, ginaw kay Los Soles, karon no? Ganda man dyan mo ni Uncle Ruben, di ba? Oh, di ba? Oh, o mga nindot kay mga musikang Bisaya para kanatong tanan para samtang ka sa mga office works diya. Wow, kaklase nga pinag atong mga kolegi buhatan ng laban ng katong mga nagsigsilbo-silbo paminaw dyan mo sa pinaka ay ginoo ko ay sa mo pinaka ng mga balita kay maka-stress na diri na tayo dito may stress di ba ko basta kayo magaling mo. Hello, Rafi Guanzon. Diyan sa Los. Happy morning. Adila Molina. Diyan sa Loyahan. Happy morning. Kinatong ka na. Atong si Soki Yeng Ventura de Canucotan. Si Alia, si Alien, iyang mga anak. Ang iyang CEO, si Yong Soles, iyang mga parente, iyang mga BFAR, Bureau of Friends and Relatives. Happy morning. Kinatong tanan. Siyempre, mga masaya giandam niyang Cool Ruben. Syagit na ako mga angels. Shy, Brico, Diyos. ICN Tantan, Regine! News FM, Marino News FM, Sisina. Diba? Wow! Pagkaninot, pagkalamidyo. Nito kay kulo sa kong t-shirt. Anong madlok ko maglones? Diba? Anong malok mo maglones? Maundang na lang dahil mo. Di ba? Isa ka gamay. Maklaro akong batch 86. Tinood, no? Anong malok mo maglones? Di ba? Maundang na lang dahil mo. Di ba? Napo din Sir Lando. Maningon niya, gumala kayo habang sariwa pa. Di ba? Sariwa pa para pagtanda nyo. Mas magandang memories na mabalikan. Hindi lang sa kusina, banyo, ang mahal.
Oh, laglaag jud pang may time. Oh. Uy, tinuod jud ni no, November, di ba? No. Oh, don't say yes, dapat no, di ba? Oh. Manay nga a time, November daw. Oh, a time to say no to people, places, and things that drain your energy. Oh, di ba? Mana pinakaniyo to, di ba? Ay, Ginoo ko. No way. Oh, no. Oh, di ba? Oh. Muna si Diyos, no way. Oh. Managyaw na to nga, padayon na dyan na. Oh. Padayon lang dyan gyapon sa life. Di ba? Padayon lang dyan gyapon sa life. Bahala na gaba-gabaan na taan. Oh. Nade, pagbantay-bantay lang mo. Pag ako gani madato, pag ako'y madato, pag ako yumaman, pag ako yumaman, bibili kita ng magandang ugali. Ang siyempre, ito kapanagarawan lawan, Nobyembre 4, 2024, ang ako, inyo, o atong tanan nga kapalaran para sa mga hapsay o mga lain ba kayo para sa mga hapsay o mga kuan ipatay oy dili i-on garap ni si kuan o si ana siya oy mapay ingon sila nga bantay ka tol bantay mo tol oy Aris. Ngon si Ares, required ba July mo balik og Lunes? Pwede na balahos na lang Christmas break para human kapoy tanan. Anak sa kinabuhi ay. Aris, di ba una na si Aris? Hoy, kana Aris, no dito ka Ginoo ko. Ay lang ka mag-relax lingkod Aris. Don't relax on your couch karon. Ang kanang couch ba? Couch. Oy. Nay couch roach, di ba? Couch roach o si imong couch si Freddy Couch Roach. Okay, ikaw mga tao karon nga ayog ay palabig relax ya. Long weekend na ganit, nagkapoy pa ka. So dapat you have to attentive karon sa imong current sitwasyon sa imong trabaho karon. Labas sa kinabuhi. Okay, you are ready to push forward with your aspirations. Og siyempre, you have to make things in your career lang. Sa imong mag-aalis, no? Imong gibati how you feel as your entire life sa imong kinabuhi karon is driven by your desire para ma-please nimo ang individual karon nga imong giatiman. Individuals you care kan about in some way. So make sure lang nga you stay focused ka sa imong mga own life goals karong adlaw and don't get caught up. Labi na by attempting to impress others. Ayaw jud kay wala pangit, di ba? Para sa imong career man karon. Imo magkita karon sa karon, you find yourself karon having a stand firm karon on a work related issue. Sa mga issue karon sa trabaho mo karon na. Labi na when defending, mag-defend ka sa imong viewpoint karon. Try not to be confrontational. Dapat make sure nga you get your point across to the person in question. Di ba? Ay na kabulado. Dito na yun, direct to the point yun. Para sa palawas mo karon Aris, in terms sa imong health karon today will bring some excellent news karon. Now, with persistence and support from your loved ones karon, Aris, nga mga signal karon that will be successful changing your bad habits karon. O siyempre, transitioning to a healthier lifestyle. Paminaw lang sa imong mga sa imong pamilya, sa imong mga friends, sa imong pinansa karon ay kag-discourage. Don't be discouraged karon alawa Aris. Kung experience kag some setbacks karon, so continue to put up in an effort lang, lihok lang jud, para to excellent results sa imong finances lang. Kung di ka mo lihok, bulirit ka, ali Taurus. Aris di ay, di ba? Uy Taurus. Uy, Taurus, Ginoo ko, you probably got masakpan ka naman, masakpan ka inarat ka ron.
And only thing that you will get out is an adventure karon. So imo jang pagbaton, you have to do everything karon so you can keep your mind active. O siyempre, you have to seek out new viewpoints lang. Pero wala problema sa imong adlaw karon, Taurus. Sa imong gugma karon, Taurus, no? Na yung mga na yung mga signals karon, na yung mga signs karon that will have a passionate relationship karon. Wow. Oh, so as a result, you should arrange a pleasant meeting karon with your partner in a dynamic and relaxing environment. Where you can make it where you can make the most of it. Oh, wow, bongga. So take advantage lang sa aning oportunidad para walay problema. Sa imong career trabaho nimo karon, sa imong workplace karon na mga klase-klase nga blessings karon Alba Taurus. So mixed blessings karon Taurus. So ang imong workload na increase, which means nga more revenue lang potential for you. But you may not be able to achieve all the result you hope for. Para ma-accomplish na kind of development karon. Kaya mo, you have to stick with your initiative lang. Ay si palabig Facebook. Ay tanawan ng mga YouTube. Ginawa ko lang. Sakpag kasi mga amoron, palabantay lang joke. Para sa imong palawas mo karong Taurus, no? The day is ripe. Muna ginog-hinog na karon for one day karon Taurus. So make an appointment for a massage. Wow, massage. A stress relieving exercise. Or myofacial therapy. Wow, magpa-facial. What? Ang pangutana, wala ba nga urutang kwarta sa laglaag? Di ba? Ano ba tayo? Relax lang. Kay kapoy biyak ka. Di ba? Siyempre, you should go shopping for healthy groceries, ha? Or palit kag exercise equipment para problema. Para sa imong pinasal karon. Ay na mga balay, na mga land-related transactions karon. Nga mga na source of income for anyone involved in them nowadays, Taurus. Wow! So na kay maintindahan ka. Otherwise, with a significant increase karon, maka-increase sa imong asset karon. O if you sell or acquire goods, carefully at this time. Wow, bungga. Malina daw ka, Taurus. Nagninda ka. Kung wala ka naninda, so wala kay halin. Di ba? Nasa kinabuo. Gemini! Gemini, you are so very lucky day today. So concerned, you are more, correct, ano siya, lucky na ha, dili babae. So swerte kay karong adlaw ha. So ikaw lang is more concerned lang ka with your family than with your job at work. Di ba? Kay maunay mag-imply nimo you're completing some of your long pending concerns and initiative at home. Wow, bongga. Para sa imong gugma karon Gemini, kanang imong personal life karon, nindot ang tana, maybe interesting na kung nag-devote pa ka if you devote some time to it. Nya wala man. Siyempre, you might enjoy engaging lang in enjoyable activities karon in a tranquil setting with your beloved. So today, you might be in the mood karon for harmonious relationship with the right around the corner. Wow, bungga, Ay, wala problema sa gugma, gara ko nito. Para sa imong career naman mo karon at Gemini. Imong ma-wish naman yung may wish karon to prosper and make new changes karon adlaw. So kayong ambisyon of yours will have to be postponed till afternoon, Gemini. So ang imong your work-related confusion karon are about to be resolved lang. So confused magka, masulbad na siya and become easier for you to focus sa imong goals o sa imong tumong. Madam go your dreams. Para sa imong panglawas mo karon, you're going to see a positive shift karon in your stress level karon adlaw, Gemini. So na yung mga new routine karon nga medyo created is starting to pay off in aspects sa imong kinabuhi. So those of you been suffering from some health issues lang, imo nang are going to get recovered na and get back in shape very soon. Very soon, Gemini. Sa election. Di ba? Nasa kinabuhi. Para sa imong pinansya karon because of the stars, medyo wala ma-align mo karon mga asar karon. Dili pabor nimo karon, you should limit imong hopes of making a lot of money karon adlaw, Gemini. So in fact, maybe you are worried karon about falling into utang-utang, falling into debt karon.
Pero don't panic. Don't panic. It's organic. No. So the signs of favor very soon. Ang mga signs karon pabor nimo very soon. Soon lang tani. Kaya very soon. Soon. Kujawan, di ba? Hoy, cancer kanin mga ay karon kanin mga sitwasyon kanin they have to examine yung mga sitwasyon karon that are brewing around karon sa emulation karon. So ikaw kanon na yung mga star kanon na yung mga astral kanon mag-illuminate kanon. Wow. Illuminate mo ra magkanang kuano, magsiag-siag man oy. Mag-illuminate sa imong harmony seeking karon. O ito connection sa imong partner. Wow. Bungga man mo wala problema sa cancer. Para sa imong magkaron. Imong ma-discover karon nga at karon adlaw nga imong partner lang needs na you more than anything else karon. So take the time lang to listen to them. So do your best lang to offer the assistance they require at all times lang para wala problema sa imong gugma. Sa imong kailan ka man mo karon. So ikaw karon medyo na mga impact sa imong trabaho karon. Dili impact kanang audience impact, di ba? Ang kakusgon, ang kakonsa, di ba? Because you may see some domains karon where sa imong professional skills karon could be improved. Wow. So many going enrolling a training program or attending an online course karon. A webinar to brush up sa imong skills. Wow, bungga. Ato ka. Ato na stis daw, pero walay ka. Patay. Kanong cancer, no? Katong mga cancer nga suffering from hair loss. Gibak na igo mo ko ani, oy. Katong mga cancer nga na suffering from hair loss karon or skin problems. You will notice that starting to get better karong adlaw. Okay na di ay. Karong cancer. So cancer, of course, cancer. There's a wonderful shift karon. And you take advantage of it. Feel. Wow, imong appearance kung di ka maulaw. Bukal, kalbo. Cancer, kalbo, bukal. Hair loss, man. Maganda to. Oh my God. Ito na para sa mo pinasal karong cancer, no? So if you've been thinking about investing karon a real estate karon o mutual funds recently karon, you might discover that there are na mga opportunity karon. Nimo og someone else to make the investment together. So magpartner mong adlaw. So na yung mga option karon you examine because it would maka-relieve na sa imong financial stress. So, og manay mag-lead nimo sa mga informasyon for new relationship karon. So it could pay off in a variety of ways in the long run. Wow, bungga, man in the cancer. So manaman na atong kapalala karong adlaw, si Arisol Dimas Cancer. Ang unang set nga mapas mo. Kay nganong nituo, Kuya Juan, sila happy lang, di ba, na siya, ay, buang kubayot, na siya, Ay, hello, good morning, may buntag daw, namina po ito, si ano katong maninap, ay, okay na ba itong popcorn diya? Maninap popcorn sa kwa sa Tagalina, ba diya sa Pilar? Namina, sir, sisid na, atong mga friends diya sa Santa Catalina, diya sa tatalon loop. Happy morning ka na ito. Labi na sa Kabatangan. The vulcanizing shop. Happy morning. Captain Guiz. Diya sa Malagutay. So, gapo na yung Sir Lando, iya nagpag-impake mga artista kaya namalik na sa kamatuuran. Mabitaw no kanang dinadyo ko mag-inom. Sigurado ba kayo? Di na ko mag-inom kung wala'y mang-imbitar ba? Dito ko maliban. Okay. Dinadyo ko mag-inom kay naningil na akong lawas unsa kay kabayad na ko ani ni Ron. Naningil na dito kong lawas unsa kay akong kabayad ani kinukuha buang ko bayot na sa hala ka na ba nato na di ba kay dalian na ba sa oras oy 5 naman ugma di ba ala siya kita ko mga anak Regine SCMST Campus sa Zamboanga City.
News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Manang tinood na siya, oo. Kung binuangan gani ka, oo. Kung binuangan gani ka, ayaw og hilak. Oo. Ayaw og hilak. Dapat mukatawa ra ka kay gibinuangan na good. Napo dire, Sir Lando. Sir Lando, sa mga nagchismis na ko diha. Untag hatagan mog maayong panglawas. O kalit nga kamatayon. Kulirit. Napo dire, napo dire. Hoy, ayaw dyan mag-undangan ng tagay. Ayaw dyan mag-undangan ng tagay. Ako na'y bahalag. Istorya nila o kung saan kakabuutan sa buhi pa ka. Ay, may go tani, kulirit. Huwag sabi ani atong second set sa tagapalang ng lawa. Madyan akong balikon, ha? Balik-balikon sa natin para di mo magkuhanjod, Kay maayor ba mo maili sa PBB, sa Mudaog, si Fiang. Pero kandidatos politiko, ay ginuo ko dito na, kabalo mamili, ginuo ko, kulirit. Aroy, uy, mo na-feelan ko ang Pasko na mo diri, kaya nagkuhan, di mo nag-star, di ba, nanay mga series diri, di ba, wow, nindot sa kayo, basta na mga, nindot sa kayo, basta na mga series. Series. What? Series Padong Dumaguete, Bacolod, sa doon. Series liner ba? Easy. Kayo, wanta. Joke lang. Oy, Leo! Oy, ready na to get things done at work kanong adlaw, ha? So, ikaw, you have all the energy kanong adlaw. Di ba, pantay, wow, bungga man si Leo, wala problema. Mas easy ni mo to get you put a long hours at work kanong and check ang mga items of your to-do list kanong adlaw. Sa imong gugma kanong Leo, no? Sa imong romantic life kanong Leo, no? Na forbearance and forgiveness are the best words karong adlaw. So karon ikaw imong partner karon, you have some minor squabbles karon, ay mga di pagsabtay karon or distance lately karon. But this is the day. This is the day to communicate karon, Leo. Communicate, forgive, and forget. Wow. Dapat mo na have to clear communication karon and love for your mate. Ang mga susi karon to getting your relationship back on track, Leo. Para sa imong karon mo karon, Leo. Kanang while you are happy kanang Leo, with your job and are competent at it, you will lose your cool kanang adlaw. So it becomes stress, marang stress ka. So take care lang not to make any hasty decision karon. Kay maayo na resulta karon sa mga little annoyances. So, di ba? Annoyances, di ba? Di ba? Di ba kami annoyan Brad? Annoyances. Gary! Ano na ka sa mulima? Para sa imong palawas karon. Ang imong palawas karon, health is not at best right now. Leo, ha? So you're down to karon working tirelessly karon adlaw. So your Espiritu Santo karon, Santo karon is admirable. You should get some rest lang if you don't want to get condition to worsen lang. Para sa yung pinasal karon. Ang pinasal is the world, medyo worry of showy karon. Labi na sa money-making scheme karon. So avoid lang taking chances karon because anything sounds too good to be true. Because it is true, can't take my eyes off you. It's so good to be true. Can't take it's too good to be true. Can't take my eyes off you. Di ba nasa So it almost hindi lang karon alawa Leo, ha. So your chances being conned and exploited are very high karon. So medyo dili maayo imong pinansa karon, na. Matebantay jud ka Leo.
Tay katol. Virgo. Dili maayo mong adlaw. Yes, Virgo pa. Baway tayo ng Madam Landing. Oy, kulirit ni Oy, kada Virgo no, na mga circumstances ka no Virgo, mga kalid mo sa imong mga ma-realize mo karon about sa mga playful or outspoken side karon. So medyo are you attempting to gain better knowledge karon of your position and requirements lang. So your energy karon is strong today. And but illuminate a friendship, romance, and a child-parent bond karon. Wow, bungga. Sa imong gugma karon. Now is the time nga mag-focus ka imong gugma karon sa imong love, relationship, and family karon lawa. Today you're going to spend some quality time with your kids. Oh, di ba? Wow. Oh, mga new kids in town. The new kids in town. So you'll be remembered the most significant aspect sa imong kinabuhi kanong adlaw. So bungga imong kana sa imong family. So mag-consider sa imong character man mo karon. Kinala pa kayo don't need any major accomplishment karon to enjoy a fantastic day mo kanong adlaw, Virgo. So it will be an odd day at work with the part of wants to move forward while the other wants to linger. Oh. Linger. Asawa na ni longer. Para sa imong paglawas mo karon. Imong notice karon nga na yung mga chance karon sa imong abilidad karon. Mali man na mag-consider karong adlaw no nga Virgo no. You have to follow a healthy routine lang kanang adlaw. Kaya na mga celestial energy karon nga mag-boss sa imong ability karon. Also to notice your emotions karon. So yet you may experience mga ambivalence as a result. Ambivalence. Manay bana ni ambulance, ambivalence. So, kung di mo when you don't see a change karon, you tend to abandon a picture karon, a practice karon. Oh, pero I do an exercise so consistent in your exam para walay problema. Para sa imong pinasal karon, you're allowing your ideas karon to guide you down a twisting path karon adlaw, Virgo. So at least for the day karon Virgo no, you're a quiet the philosopher. Wow. Pilosopo ka no. Pilosopo kay karon. Oh. So try to live lang a trail of intellectual breadcrumbs karon along a road. Because isa sa imong one of your ideas karon could turn out to be a big one. So great financial success karon is in the stars for you karong adlaw. Wow, bongga. Libra. Uy, karon Libra, medyo 99%. It's time to get some perspective karon sa imong balay karon Libra. Balay, pamilya, o siyempre sa imong personal life karon. As well as your emotional world. Wow, bongga. Dili mental world, emotional too. Sa imong gugma karon, kung nag-wish ka to settle down in a relationship karon Libra, no? Today is the great day ni mo karon. Dapat you have to express yourself or your family. So there will be a place since your planetary imong position karon. It radiates a positive energy. Kung mawalay po, wow, bungga man. Sa imong character man karon. Is it work that nag-overwhelming ni mo karon Libra? Or it is just a nagging voice in your head? Wow, social. Di ba? Oh. So ayaw lang itugot nga na iniwan karon na isang including yourself nga to tell you that you are not doing enough. O ayaw dyan ha. So na yung mga along period karon or reflection or frustration will soon come to an end lang. Diba? So nagkabra Libra, may mag-open ng mga doors. Because the door is closed and if they'll open you know the door. When the door is open, diba? O doors to new para sa imong panglawas ni mo karon Libra kuno. Kana imong abilidad karon to recollect mga early memories nimo karon. Manay mo analyze kakang Ryan kakang Diyos kakang sa physical elements karon ma-improve nimo karon adlaw. So use the component to help you become more aware of your body. So a difficult yoga session lang, mag-focus attention para may problema. Wow, bongga. Para sa imong pinasal karon, kung nag-choose ka the correct friends karong adlaw karon, so cooperation will come naturally. If not, so kinanadyo ka mediator, di ba? So making the proper selection become a break karong adlaw para walay dili
problema ang imong pinansyal karong adlaw Libra. Oo. Scorpio. Scorpio, karon lawa you must work hard. O dapat imong i-utilize karon. Imong i-utilize karon your intellectual as well. Kay dili na nimo i-utilize, lain ang mo utilize ana. Oh, so dapat imo dyan lang i-utilize ha. Oo niya mag-i-utilize. You have to utilize or utilize na sa mga. It will be advantage kanon if you engage in a domestic task kanon lawa. Scorpio sa gardening, cooking, cleaning, and so on. And so on. Patabangon dami mo igsoon, imusuon. Para sa imong gugma karon. You could wish to rush to meet your spouse karon with a wonderful surprise. Why mo surprise mo? Surprise give ka as soon as your day of the office is finished. Wow, wow. Imo surprise. So na karon emotional relation karon with your loved one. O siyempre imong express karon your love from the bottom of your heart. Wow. Bottom. Ako bottom ang ko. Ikaw, Ben, top ka. Para sa imong kanon, dawan mo karon. Karon mo, you're upbeat karon and determined karon alawa, Scorpio, no? So you must attention at work karon while you receive later in the day. So dapat imong express imong opinions karon and have a good time discussing them with others. Wow. So you hit me in the mood to talk karon about sa imong mga new ventures. O, di ba? Wow, bunggaman. So, para sa imong panglawas mo karon, ang imong health karon appears to be fine karon adlaw Scorpio. Kailangan ka to start prioritizing it more lang. So doing so will give you mga benefits nina in the long run. So eat a healthy food, meditate, or go for a walk, or even a Zumba class. Wow, Zumba. Zumba, danay guys, Zumba guys, Zumba guys. Sa imong pinansyal, mag-focus ka lang Scorpio to be trying to save as much as money possible ha. So early portion ka ng adlaw. This is not due to apprehension lang about the future. Rather, wow, social, rather. It is choice that you will make. Dapat na mag-save ka, avoid lang overspending o mga dili importante nga purchases po. Ayaw lang jud is Scorpio walay problema. So manaman na atong second set sa atong kapalaran karong adlaw. Atong kapalaran di ba? Si Leo, si Virgo, si Libra o si Scorpio. Ang ikadang set nga mapas mo. Kay nga nito happy lang, di ba? Dada. Kapit na. Umanaoy, Ginoo ko. Nadire, Sir Lando. Ultimong pagsuot sa kuan kapoy na dugayo. Ultimong pagsuot sa media si kapoy Sir Lando. Di ka po yun nga. Gastador man ka, si maglaglaag. Kasay kapoy ko taon. Yung kay kwarta. Mga ka. Correct. Ako, wana to ko'y kwarta. Ay, pasalamat lang ko sa Ginoo. Di ba, na ko'y racket gabi. Salamat to kayo. Sir Richie Yunada, sa iyang birthday ko. Wala ko dito. Siyempre, nakakwarta ang bayot. O siyempre, ibayad lang po sa Inmax, sa boyfriend. Siyempre, wala pong pilaki, di mo ko yung malipay ko, di ba? Mangita, para-paraan na lang, di ba? Ay, magsabat to. Pagtanong kay Wakay nakaya ko yung si Earl Dominic Tarosa, di ba? Sir Lando, Sir Lando,
katong teenager pa ko ba, danay kaslon. Usay ako magkamag-anak, ila kong sungsungong ko sa Orlando. Ili, yan na po'y sunod kaslon. Di ba na sa, wow, no. Nakabalaos ko sa Orlando, katong nay namatay. Nay namatay dito. Ako ginano ko mag-anak. Kamo na po'y sunod. Ay, feeling. Oy, susunod na silang mamata. Wala. Joke lang. Di ba? Wala ko na beta na ilang bala. Ay, pagpagay sa gitna. Shy bright ko Diyos. I see and Tantan. Regine. Marino News FM. Sisin na. Wow, pagkadali mo sa oras, no? Dali sa oras. Uy, pagkaon naman po. Murag tag USB, ani? USB. USB. What? Unod sa gulbukog. Napoy uban dia USB, di ba? Napoy uban na USB. Uga since birth. Mauna, Mirisi, di ba na kinabuo? Okay, hindi lang ito, lamit kaon na lamit ang glitchon. Onya, siyo. Siyo, press glitchon, tilawi lang, di ba? Siyo, press glitchon, tilawi lang. Napadulong nami. Si ba niya natong third set sa para na madlawa. A few moments later. Kami kan press glitchon ay mga glitchon packages, mga belly package, wow! Dahil lang sa Prince Lechon, tilawi lang, dahil lang 0936-404-0314. O, syempre, ang Barcode Grill and Restaurant. Wow! For catering delivery and functions, dahil lang ang 090538399975. Siyempre, ay kalimot, kumusuri-suri mo sa Upper Dulyan, Skybox Coffee, o sa Mas Bakcho. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yep, sir. Niya, masaya, tagyaw-yaw diri, wala yun. Sekretarios! Sekretarios, dapat stay firm karong adlaw ha, because your fortitude karon. Fortitude may be required to achieve ang mga desired outcomes. Dito kayo. So, imong presensya karon, be commanding at work karon, but your subordinates ma-appreciate your demeanor as you keep them in a, you. Di ba? Sa imong secretary. So, ang imong love life karon, mag-improve na sa result na sa shift sa imong mindset karong adlaw, secretarios. So, na yung mga butang karon mo appear karon to be going exceptionally well. So, you are most likely to have a harmonious relationship sa imong partner. Para sa imong karagdaban nimo karon, putting a long hours at work karon, secretarios, ha? Kung karon adlaw should refrain from criticizing sa mga lingon karon or others. So rather, you will be more interested in mga genuine outcomes. Good luck. Para ma-achieve ang ninot ka resulta karon, you should enlist assistance of your co-workers para walay problema. Para sa imong palawas sa imong secretary. So, you may not begin a pleasant note today. But so you'll be unwilling to work much and work rather than craving some alone time lang. So, become ikaw karon ma-involved karon in a difficult pursuits karon, be uninterested in the first half of the day. Hinahinay lang para walay stress. Thanks slow lang. Give yourself some self-love. Ako gani magyum kog love. I love myself once a week. Di ba? Para sa imong pinansa karon, na mga planetary alignment karon nga suggest nga imong first half of the day daily pabor nimo ang financial matters. What? So despite ang imong effort to save money lang, so you won't be able to do so. Ayol palabi. Ay palabi og kaon kay Kuya Wanta ni kinabuhi. Capricorn. So Capricorn, you'll be able to make some plans sa mga plano, yung mga adjustments to better your life. So, mga resulta sa imong mga new insight.
So your emotions are blooming. Your ambitions have reached a critical juncture karon. Wow. Juncture. Sumato ka sa junk shop. Sa imo tayo mong magkaroon Capricorn, with the current mga enerhiya ka sa astral karon, mga stars karon, you might benefit karon for some alone time karong adlaw. Kay this could be a great experience nimo for you. Especially kinahanglan ka to think about what you want out on your current relationship. Rather than nga kanang lisulisuron ka. Di ba? So it will allow you to connect on how truly you feel deep down. Wow. Bungga. Joke lang, Capricorn. Sa imong karamdaman nimo karon Capricorn, karon ang person are like to be clouded in some way karon. So you might doing well in your current position karon daw. So simultaneously, you may receive an offer to join a company that is trustworthy. Di ba? And simply gives a higher salary. Di ba? Salary. Kanang isagol ka na nakay letters na kana wow salary. Mundang ta oy mabuang taning Madam Landing. Very much. Ayaw ko. Wala pala sa iyong palawas mo karon ang Capricorn. Diet mag-diet na ka. Ang diet diet entails not only weight loss but also imong may baluan, you know what to eat and when to eat. Di ba, dili kay kada oras gutom Capricorn. Kulit mo. That it's time for you to take off the time to allow your internal organs to relax. Gibox ka. Kada oras mo ka, relax mo na imong internal organs. Oy, relax na yan. Adjusting your food regimen karon to allow them to function at their best lang. Regimen. Para sa imong financial karon, as far as you're concerned karon, integrity is one of the life's most important requirements. Integrity. Nabakuana, murag wala kuana. So you couldn't live without any more than could without food or shelter karon. So init lang, so medyo bantay-bantay kasi mga pinansala o mga purchases lang para wala ikaw na Capricorn. Aquarius! Di ba? Wow! Aquarius ka lang kayo, it's time to listen ka lang kayo sa your intuition karon. So it's time for you to grow and improve by paying special attention karon. Labi na sa imong spiritual or emotional needs. Wow, bungga. Sa imong gugmagano Aquarius, no, today, your loved one will need your assistance and support ka lawa. So instead of gloating or criticizing your partner, now is the time to express your unconditional love and support. Di ba? Ay, bongga na sa, So walay lalis, walay problema, walay away, support na lang. Para sa imong care naman karon, na-feel mo, Aquarius, na-feel mo, you're an one-person team ka? So bitaw na sa, So even though you're meant to be working together, no? Some of your coworkers have hidden intentions. Wow, bung alabantay-bantay. Okay, when you're nagging suspension karon, trust yourself. So manay pinakaniya fantastic chance for you para na kay cerebral stimulation karon. Cerebral. Ginoo ko sa Aquarius, cerebral. Kanang ginagaos mga ba ay relax mo na ito, relax mo na ito kaos mga bata dia oy. And you're feeling overwhelmed, karon take a break lang. Take a break lang in the first day para wala problema sa career. So para sa palawas mo, a good fitness routine karon is a wonderful method karon nimo karon Aquarius to reconnect sa mga with pieces of yourself karon that have been lost. So na yung mga particles sa imong kalingon that have been lost in the hustle and bustle every day. So exercise lang. So remember, gently walk a piece of yourself para ma-emerge as your practice improves lang. Exercise, yoga, and meditation lang. And siyempre, drink more water lang dyan, Aquarius. Para sa mong pinansa karon, kung bored ka, if you are bored karon with the familiar karon, something peculiar karon, quirky to be a pleasant change of pace lang. So dapat imong i-allow karon imong mga thoughts karon to roam around
and you can come up with a strategy to improve sa imong investment or start a new endeavor lang. So makita nimo ka, you never know, wa ka kabalo nga, what treasures are hidden in your vast intellect, Aquarius. Wow, social, vast intellect. Vast. What? Dili batuon, vast. Pisces! Kanal Pisces, is this time for your terrific day ni mo? Terrific day ni mo ron. Terrific day ni mo to socialize, meet up with your pals, and make some travel arrangement karon with family and friends. Wow, bongga mas Pisces. Travel man lang. Pero travel si Pisces, travel arrangement with your family and friends. Pero ang pitaka, dili mo kuyog. Sa imo gumagawa ng Pisces, it is predicted kano nga we have an emotional and sentimental about karon. Labi na sa mga domestic matter karon awa Pisces. So lovers begin a greater knowledge lang of each other. Wow, bungga. So kung ano wow, even a romance that bloom overnight. So never know might come one. No? Keep an eye out lang, Jojo. Okay man, medyo okay man imong gugma karon. Para sa imong character man imong karon. It is possible kung you may feel sensitive ko ng adlaw throughout the day karon Pisces, ha? However, once you begin working, you'll be able to focus na. Mag-focus karon sa imong task and keep your worries at bay for a while. So, it is a prosperous day at work nimo karon. So, you will earn a large dividends if you work hard. Wow! Large dividends. Pangutang daghan pa ng dividends. Para sa imong panlawas sa mga ron, ay mga, a good day, concern about your health, ha? It's a good day to be creative. So your health and mood karon will be on point, and you will feel excited and motivated karon. So look forward lang, Pisces, for a great adventures and healthy days ahead. Para sa imong financial karon, ay, Ginoo ko, ganun nag-rely man ka ng mga swerte lang during your first half of the day. So, you become sluggish lang. Ayo ka, however, may required a complete some financial work in the latter half of the day. So, ikaw lang pa, you have to look out for all the different options available. Labi na sa mga financial investment. Pero, as of today, it's a great day to make an investment. Diba? Para walay problema, bungga ang imong financial. Mao na ang atong kapalaran karong adlaw. Ang atong kapalaran di siya tambal sa kati at anumang alasing kati, dahil ang kati ay naa sa imong kati-kati. Wag ka na to. If doctor persists, insult your symptoms. Get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kay sa atong horoscope, Ginoo ko, wa pa kay paningod to. Pas mo na jud ako. Oy, mabuang ko bayot managkanta, Ginoo ko. Di ba? Happy lang jud in taon. Wow. Kaya nga mong horoscope, pas mo jud ta. But we can find ways. Thank you for banking with us. Aroy, mabuang ko na sir. And hello ni sir, katong director sa Napolcom, di ba? Happy morning, sir. Nakita mi gapon, Guwapo la ba? Mangon pa na ako, 51 years old. Kami lang di ay. Hello diya sa Mercedes Kamabindan. Happy after guwi sa mga task force sa buwang happy morning lang. Sir Kematilano, Sir Kasubal, City to George, happy morning. Jewelod, Sergio Alvarez, Sir Ray Marvilla, Jers Samihulio, good morning. That's the Independent Never Tennis Club. Wala, naghaon na sila. Hinay pa ngayon, hinay gungit ha. Alas siyagit na ko mga anak. Regine! Marino News FM. Sisin na. Da fuerte. Wow. Ay, maraming kalimot ha. Sa programa, wow. Let's look at Top 2012 by Uncle Ruben Fajardo. Wow. Siya malaw na heart out of a Joms.
O syempre, rakrakan sa Marino. O, pagkanito kayo. Wow! Tilan doon na sa. O, nagkakusog, no? O, nagkanindot. O. Uy, siyempre, kalimutan ha, kung gusto mong magpa-ads, o diba, advertisement, o, dahil lang among text line ang 0975073036, o, sinibay kasama mo sponsor for a Christmas song, so magsugod na, o, ala, until December 31, diba na mo, diba, ano sa, o, atong hiring, kanong adlawa, o, 371 o 424. Wow! Congratulations! Salamat sa mga broadcast operation supervisor. Lines and Mr. Renato Suhor. Siyempre, ang among station manager, walang buta kagihan. Matinabangon, Dr. Renalyn T. Dahay. Siyempre, ang mga broadcast technician, wala si Mr. Ruben Cute Mahalo. So, kining ang pagsusulogon at ipagkatawas kanginan ang tigitik sa nawanangan. Si Landong Bisaya, the one. Sa akong programa, katupngan, kay Malabon, ang gitik-gitik pasuaw ni Landong Bisaya. Very much! Sikat, nagkakusog na istasyon, wilayline ng 106.7 Marino News FM. God bless us all, muha chup chup.